Kani kedai bati CTV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni melawan Rashapi daga BDW International School Shillong, day boarding and daycare. Admissions open. Ringkat bat ka Orange Nissan Lum Sopo near Fire Brigade Shillong. Aka review meeting mentaka sungi mentaka janmit hadin ba phi borok pilatip ba kaladon ka positive cases hangne hapo ka office secretariat ke jongi tenagaliang jong sorkar ban yada ya ka jing sapriang jong uneu knyang jingpang ngelarai balasai ka sngi bat la shisngi ngin penkhoj ya ka secretariat building barok kawai batru ya ka additional secretariat building barok kawai kini ki arsngi nakaliang joka health department kan simti ban penkhoj ya ka jaka trekam hapo secretariat batru hapo additional secretariat nangta kabaar kabangakwa ban kerpat nakaliang ke sorkar nilarai ru ban kentu pajba bahakan ni katayo kabanwan baro sitayo ya kitu ki perlok ki bamut banwan don kam hapo secretariat lani additional secretariat nakam taki kam ki baper nakam taki kam ki babun sertap ngikwa ban kerpa bakin ngau bha ban no shwa banwan hakatei katayo baro sitayo khnang ba nginla ban pentikena ba kajik sapriang uneu knyang jingpang kan numkiu hapo kini ki arteli ki office building jong ka sorkar Meghalaya kata kadai kebenta ka baar ka bangi yakren hakane ka review meeting ka jongi